Okay. Kuya, nagmita kwarta eh. Ay gamay pa. Kabroy. Unsa may tambag mo sa mga batan-on nga pareha ng edad? Tarong gubila. Mabot ng panahon. Kung nani mo. Atong driver. Kuantis pa adlok bahugaw mo bila. Boss. Ngarga mi are. Sumunod yung suki dari guys. No. Ngaram ngita kuku ah. Uy, pitil pen. Oi, boss. Oi. Ge. Kaliwat nyo. Gido. Ge. Ada yang dayon lang. Ge. 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 Pilag sako ni boss? Ge. Ah, 18 ning dagko. Ge. Wala lang budas ka dai. Ge.
Gi. Payla ko Roy. Gi paila doy. Gi. Dako gagalin ano ron? Silay na ron. 4. 4. Oo. Tutri, tutura. Malima yapon. Okay. 14. 14. Tinaog yung PC do kay man lang na ibaat unya ikuha. Pila? 2 3. Pila lang? Kamay lang? Tak lang dia. Kasiyan nndo ko gagmay. Ah. Ge. Dito lang kala lang. Ito na ni load ni Moron. Suna ni. Asa buga mag-load ni bagol. Mendawi ko. Dili gas propod. Asa una propose po ko. Op. Gi. Mo pre pagbalik mo magulo. Ada ang ko bagol wa di are ka jilian. Gi. Patimbang. Di man. Pag barato ko ba? Oo. Diyan ko na ako dito. Mayroon ko bagol ko. Ni. Bagan boss. Yara total pa ko. Sako ba siyang totalon? Pila 1644. Laksi aragod. Siya na eh. Si L na. Siya na. Ya kuha bos. Mana total lang usap niya. Iko are 500. Uno. One six nyata. Pag 150. 1644 dia lang sukli ay. Size na bagulil lang po na. Lagi. Salamat tuta.